jila musula lingano mutebela isamu nembola kusoa isikelo kuba nkuli kulusuko ndimunako chilea kwandimfa chiwa isikhathi mfikele ngomcabango kuthi ngikale izinyembezi ufika isikhathi mfikele ngomcabango kuthi ngikale izinyembezi konke ngikwenzayo kuphelele emoyeni konke ngikwenzayo kuphelele emoyeni bengicabanga ukuthi ekuseni ngivuke ngiyofuna umsebenzi sekuvela icorona bengicabanga ukuthi ekuseni ngivuke ngiyofuna umsebenzi sekuvela icorona sengifana njengenhlanzi etshelwe ngamanzi maye ngecorona sengifana njengenhlanzi etshelwe ngamanzi maye ngecorona umhlaba wonke bakhala ngecorona siqeda abantu umhlaba wonke bakhala ngecorona siqeda abantu South Africa, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zambia bakhala ngecorona siqeda abantu ibhethi network enzima bafana lonyaka ngihamba logadanyati kade ngakukhuluma ukuthi ngizaze ngigcwalisele nansi ingoma mdala tintita sure yabo ngafana kaMwembe aye original Samta the Undertaker Kambewe corona ungawisibungu bani uyinto bani njalo wavela phi Kambewe corona ungawisibungu bani uyinto bani njalo wavela phi umhlaba wonke bakhala ngawe uyinto bani engela luzwe lo umhlaba wonke bakhala ngawe uyinto bani engela luzwe lo umhlaba wonke izinto zivaliwe imilomo ivaliwe izikolo zivaliwe amatshetshi avaliwe lemisebenzi ivaliwe ma umhlaba wonke izinto zivaliwe imilomo ivaliwe izikolo zivaliwe amatshetshi avaliwe lemisebenzi ivaliwe ma
uthini ngalelo bhubhano luzima kangaka ndoda? Ake sizwe ukuthi uthini-ke. Yazi mfoka mdala lindaba izima kakhulu ngoba into endida umqondo ukuthi abantu sebephila nzima usatholakala imisebenzi sebegada nzima nesamabhasini ivikoroni kodwa into enzisa ubuhlungu ukuthi abaningi uzezwa kuthiwa icorona akayibuye sithola imali iningi sizuza imali ngecorona thina sihlupheka. Mfana kamdala David mfana eFordrickson uthini ngalaba abantu abasebezuza imali thina sihlupheka akuthintite mfana. Oh madoda zile njani uThembile ufana eFordrickson madoda lalela usima mfoka Mwembe usima mfoka baba from 2019 abantu behlele ezindlini madoda ngalo umkhuhlane wecorona. Kunzima kulomhlaba abantu, kunzima kulomhlaba abantu, kunzima kulomhlaba abantu, kunzima kulomhlaba abantu. Icorona yona ivalile, icorona yona ivalile, icorona yona ivalile, icorona yona ivalile. Oh madoda, yes. Isengani indaba yecorona madoda, lezi ibhahile madoda ezigcwele umhlaba wonke madoda esihlasela abantu. Uzima madoda, abantu bakithi ngiyaxwayisa kini uthi ungaziboshwa phela madoda, boshela impilo yakho. Kudingakala ukuthi umuntu phela azinanzelele phela lapha ahamba khona. Yes, uzima madoda. Lalela zile njalo usitaro fa phansi chiro chamadoda ngihamba noMwembe kuye sound legatanyana lo David mfana mthatha phansi eFordrickson sizokhuza ngalo umkhuhlane wecorona madoda. Aye yakuzwa mfana Mstallion. I get umuntu licorona iyablala, I get umuntu licorona iyablala. Oh uyazizwa ukuthi sithini uthi maye khuluma uSergeant Charwa lo constable uZulu usenior bese besile gadadi ekuseni bathi babekhuluma besemashopu bathi uma abantu bebona amapholisa bayakhweza amamaski kungathi babona icorona kathi icorona kayisiwa amapholisa kodwa icorona ngumkhuhlane okhona madoda. Kuzima wena siphakathi kwempi enzima, impi engafuni ama AK47 kodwa impi edlalwa yilabo abagqoke ezimhlophe besebenzisa amajekiseni lamaphilisi madoda. Siyalibonga amadokotela lamanesi kulo mkhuhlane okhona madoda. Aye ngabe kuyaphathisa yini ukuya emcimbini sokungaba ingozi. Ngiyabamba izandla ngabe kuyaphathisa yini ukuyabamba izandla sokungaba ingozi. Gezani izandla ngesepa lakho kuyaphathisa bese ligqoka amamaski livala umlomo lamakhala bese lihlalela nakude kuyaphathisa. Gezani izandla ngesepa lakho kuyaphathisa
bese ligqoka amamaski livala umlomo lamakhala bese lihlalela nakude kuyaphathisa konke emcimbini ngabe kuyaphathisa yini ukuya emcimbini sokungaba ingozi konke emcimbini ngabe kuyaphathisa ukuya emcimbini sokungaba ingozi Aikethi muntu li corona iyablala aikethi muntu li corona iyablala oh Same samacebo khona lapha enyathini mfana kaQongo kubhesikithali madoda uyamuza ukuthi uthini khathi kulithi siphethe yena uStalion madoda umfana wasecholocho madoda ha Asame tawone kagama kurhythm siphethe yena umwembe umfana wakhona le madoda esitongeni khona le khatshana madoda uyamuza ukuthi wenzani aye bonse batonga bolokuthi mwana mwembe chiponchi chake chinkilila kunembo wasiyabuwa mkuba linabasapota kumucheso kulubimbike izijala mutungu mpalya ni mwana mutonga chiko wandimvwa